Poštovane kolege i kolegice, hvala vam lijepo što ste se odazvali pozivu za preskonferenciju Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Prije nego što vam se obrati Abdurrahman Kiko Malkić, član predsjedništva Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, dozvolite da vam kratko pročitam jednu informaciju. Danas se Fahrudin Radončić pridružio akciji prikupljanja pomoći za liječenje poznatog novinara Nisveta Džanke i uplatio 20.000 konvertibilnih maraka ličnih sredstava na njegov humanitarni račun. Također, Radončić preuzima obavezu da obezbijedi specijalni avion i potreban broj letova do Padove i nazad. Hvala vam lijepa, a sada bih zamolila gospodina Malkića da vam se obrati o današnjoj temi, a to je lokalni izbori 2012. godine u Srebrenici. Dame i gospodo, poštovani novinari, prije nego što vam bilo šta kažem o ovoj temi, ja ću se na neki način i u svoje lično ime zahvaliti predsjedniku na ovako svesrednu pomoć liječenju gospodina Džanka. Naravno, koristim priliku da se izvinim i poželim mu oporavak, da se izvinim za više doktoran materijal mog obraćanja danas, za eventualno neke greške koje se tamo pojavile u tehničke prirode. Stoga molim da neki način malo pratite, možda će biti malo promjene formulacije. Danas smo ovdje, prije svega, da razmijenimo informacije i prezentujemo nove ideje, a nikako da se borimo za vlasništvo nad idejom o potrebi osiguranja prava glasa za sve Srebreničane. Ma gdje se nalazi, u ma kakvom statusu da su oni. Kada iznesemo modalitete kako doći do toga, odnosno kako realizirati jednu afirmativnu akciju za Srebrenicu ili konstruktivnu zaštitu, odnosno pozitivnu diskriminaciju Srebreničana. Mi u Savezu za bolju budućnost Bosne i Hercegovine bili smo za pokretanje ovog procesa i mnogo ranije, godinu, dvije, pa i više, naravno, oni koji su bili u politici. Kako bi se aktivnosti na vrijeme privele kraju i kako ne bi ponovo, kao i 2008. godine, došli u situaciju da se ne zna način provođenja izbornog procesa u Srebrenici, Srebreničani su po ko zna koji put u neizvjesnosti i strahu. Odgovorni za tako što oni koji su preuzeli obavezu 2008. godine nisu imali sluha i dovoljno vremena za Srebrenicu. A to, nažalost, nije prvi put. Morali su moliti i boriti se za njima i njih prečih stvari, vlastite ministarske pozicije. Naravno, vi znate ko je i kako preuzeo obaveze za Srebrenicu, te po tome koji je odgovoran i u kakvom smo trenutnoj situaciji uvedeni. Na moju inicijativu predsjedništvo Saveza za bolju budućnost je na sjednici 19. januara ove godine jednoglasno usvojilo prijedlog da se krene u izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine kako se svim Srebreničanima omogućilo prava glasa, trajno pravo glasa za Srebrenicu, neovisno od toga gdje žive. Rekli su ovi koji su kritikovali našu inicijativu, nakon što je obznanjena inicijativa, malo ste porano, a sada govore da nema vremena. Toliko o odgovornosti onih koji su, naravno, trebalo ovo ranije još pokrenuti. Međutim, bez obzira na to, državni poslanici Saveza za bolju budućnost su prošle sedmice, odnosno 16.2. u parlamentu Bosne i Hercegovine, u parlamentarnu proceduru stavili prijedlog izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Kao politički odgovoran i spreman subjekt koji čine odgovorne i osobe sa posebnim rezultatima, a nastao kao rezultat i sa ciljem nuđenja odgovora na tešku političku, ekonomsku, privrednu, socijalnu i svaku drugu situaciju i rješavanje zabluda koje nas drugi doveli, riješili smo uvesti u praksu političku stvar, u praksu novu političku realnost, odnosno, a to je spremni smo kreirati procese i njima upravljati, a nikako se voditi posljedicama već nametnutih rješenja. Stoga mi i jesmo pokrenuli ovaj proces kako bi se adekvatno iskoristili i angažovali raspoloživi neophodni resursi, a prije svega politička volja naših partnera i njihova spremnost, raspoloživo vrijeme
ljudski faktor i materijalno-tehnička sredstva koja nam će trebati za raspolaganje da bi riješili ovo, da bi riješili pitanje mogućnosti glasanja svih Srebreničana za Srebrenicu. Kako bi se Srebreničanima omogućili osiguralo pravo glasa za Srebrenicu, ne bi sada elaborirao, naravno vi ćete imati priliku postavljati pitanje, zašto trebamo Srebreničanima to omogućiti. Dame i gospodo, nas neki politički subjekti smatraju i doživljavaju svojim neprijateljima. Neprijateljima naroda, u Bosni i Hercegovini, države nam, Bosne i Hercegovine i drugom opasnom vrstom. Samo zato jer smo uspješni i znamo raditi. Mi njih ne smatramo ni protivnicima, a kamoli, a ne daj Bože neprijateljima, već više-manje konstruktivnim partnerima u rješavanju iste stvari na opće zadovoljstvo svih građana Bosne i Hercegovine. Apsolutno smo svjesni njihovih ograničenja. Ovo je sad nešto priliku da pročitate kako mi predlažemo način rješavanja i dolaska do prava glasa za sve Srebreničane. Dakle, postoje 4 modaliteta, odnosno varijante. 2 su modaliteta koja se mogu donijeti na nivou države i na taj način omogućiti pravo glasa Srebreničanima, a drugi su na nivou Federacije Bosne i Hercegovine kantona. Na nivou države je moguće i u procesu je procedura izmjena izbornog zakona. Već smo imali slično 2008. godine. Može isto se i sad usvojiti, ali s tim da se osigura da to ne bude jednokratan izuzetak u pravilima, već stalno pravilo i da se Srebreničani po automatizmu stavljaju na spisak za Srebrenicu, a da se oni izjasni kasnije hoće ili neće, naravno da to bude njihovo dobrovoljno opredjeljenje. Druga varijanta koja također traži angažman na državnom nivou, odnosno stavljanjem parlamentarnu proceduru zakona o dvojnom prebivalištu, odnosno zakona o ličnoj karti, gdje bi se Srebreničanima omogućilo dvojno prebivalište. Ako već imamo dvojna državljanstva, specijalne veze, zašto ne i dvojna prebivalište za Srebrenicu? Naravno, za one koji to hoće. Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine kantona također postoje 2 modaliteta kako možemo doći do glasača za Srebrenicu, odnosno omogućiti Srebreničanima da glasaju, a to je da se po hitnom postupku usvoje zakoni kako bi se svakom Srebreničaninu, pogotovo svakoj srebreničkoj majci, invalidu, mobilisanom borcu, učenicima i drugima omogućilo da ostvaruje sva prava koja već ostvarivali na prostoru Federacije i važenje u lične karte u Srebrenici. Dakle, neophodno je izvršiti ovu takozvanu eliminaciju destruktivnih elemenata u postojećim zakonima i time Srebreničanima omogućiti pravo glasa. I naravno, 4. i, hajde da kažem, u materijalnom, finansijskom i svakom drugom pogledu najnepovoljniji način dolaska do biračkog tijela za Srebrenicu jeste da Srebreničani prilikom svakih izbora, ako već ne može imati ličnu kartu u Srebrenici i ostvarivati prava, mora vršiti zamjenu ličnih karata u Srebrenici i na taj način organizovati se da ljudi vade ličnu kartu u Srebrenici. Mi u Savezu za bolju budućnost za sva 4 modaliteta smo pripremili odnosno napravili projekte koji uključuju i neophodne ljudske resurse i materijalna financijska sredstva i sve ono drugo što je neophodno učiniti. Ja vam se zahvaljujem, možda sam malo brzo išao zbog i vašeg i mog vremena u mom govoru. Ako imate eventualno nekih pitanja, ja vam stojim na raspolaganju. Pa, izvolite. Evo, možeš samo, vi se znači zato da se vrši popis na osnovu onoga kao 91. je li tako? Ne popis, da se glasa po popisu iz 91. To, upravo na to i mislim. A šta je sa onim gradovima u kojima su Srbi bili većina? Da li to isto podrazumijeva? Ovo je samo se tiče Srebrenice. Naravno, mi nemamo ništa protiv da se vrati izborno pravo u kojem bi svi građani u Bosni i Hercegovini imali pravo glasa u mjestima prebivališta iz 91. Hvala. Ako nemate više
pitanja. Hvala vam još jednom za današnji